Orang Cileunyi. Tadi bisa lupa kan? Jogetin atuh, aduh jadi live naik hujan sayang. Assalamualaikum. Wartisna teteh sareng akang-akang pisalam pisarwa puncak Bogor halo. Jogetin atuh. Sok bari ngalagu aduh ngalagu. Iya aing bekas pisan. Nah, iya mah pada yang bisa deh gitu. Cing semangat ngaranwa kontena mohon siap. Salam dari Bang Davin. Waalaikumsalam. Kemana sih Mang Gulei? Gulei mah eueuh. Lebew hadir. Wujud ini Apa yang ceklana? PK itu kan? Saya, karet mah saya. Tapi dah kiki. sedih aya ngabar orang berarti. Saya ini. Kiat mah asal ulah murah we. Rumah piring lagi enggak kita eta. Si anjing we langsung ke baru. Bisa kita lihat. Tasik hadir. Alhamdulillah. Tasik mana teh? Oh, iya salah. Kelawil ceklana. Malam Brikiti teh. Malam Brikiti. Orang Cileunyi. Kela. Maaf ya tidak kondusif ini ya. Bagi nomor WA ya nanti dibagiin. Salam kenal 3 Ruhut. Dibagiin sembako. Hadir. Aya. Aing teh ka bawah siapa? Ke bawah. Dari itu ada kereta. Oh, sauran kan. Oh, berarti gitu. Salam kenal dari Baca. dari si eta wes pokona mah. Teuing ieu mah digolok kieu ieu mana. Grup 1. Bayar lu kasih nggak boneka Irian? Wujud aya aya nyengir. Penonton lagi itu, kadang-kadang meledak ya. Nyanyi dia tuh. Mana atuh HP-na? Sekep teuing. PND hadir Mang Heri. Oh, di iringan gitu. Itu irujit ini anjing. Mana Anjing, aduh anjing. Lain teka dulu teh ieu na. Iya anjing irujit ini. Ayo teh alus kumaha tinggali. Itu alus. Si aing ge anjing siga jurig. Udah nyengir goblok itu. Malam sunah heula memehlat geus atuh geus sunah. Sunah mah nomor hiji ya. Nu di bejaan. Si anjing itu keluar diteteh kumaha sih ini. Sama kudu samele Kak. Enggak pakai legging cenah. Palai hiji atuh nu ridho we abi bade jadi imamna, tapi anu pangpengkerna nu iya. Hadir. Salam kenal teteh si urang Sumedang. Salam kenal dari Cilacap. Itu meledak 5 pengusaha. Oh, iya nih kalau itu Di mana Mang? Sudah di Taros. Cileunyi. Salam kenal teteh ti urang Sumedang. Sok bari goyang ngalagu heula atuh ame asik. Oh boleh. Mau lagu apa? Bisa kita kudu mimiti deui. Banten hadir teh. Kita atuh komentar naik ka balikan deui. Atuh ieu rujit aing mah beungeut na ah. Naik sama mena. Tadi dia itu juniornya jadi burung. Salam di Sukabumi. Waalaikumsalam. Banten, oh siap. Halo Banten. Ini koneksi lambat. Salam kenal ti abi orang leuwih panjang alas ya. Gelis duh rambutna paranjang rambutna paranjang. Wilujeng malam Jumat.
Tasikmalaya. Boleh joget. Anu urang mah latih Pak. Tasikmalaya. Bere musik. Pagar Ageung. Oh, halo. Bere musik. Mau balik ieu mah euy. Salam buat Mang Heri. Bojona 2 nyaho atuh 2. Hiji teu main. Mana ada awah neng puput di dia mah yai? Awah neng puput yai di dia mah. Salam Dewok. Gaskeun bos. Ulah. Di Bonu, di Bonu. Mikir tuh Kang Denny. Aduh. Beda mah gitu tuh bantal. Nah, udah luhur gitu. Salam buat iya nanti disalamin Nanti ke disalamin. Ya, tuh. Kedua, tuh. Masih dikanjalan bantal ge geus padang. Kang Hari eta nu asup bodas mending main cerang siapa? film top Pilih deh. anu tukang atuh geuleuh beungeut abi ya. Eta si anu rambut panjang mirip pisan di film Top. Kamu Nu pikir. Top nu tukang parkir teh gitu ya. Oh, benar. Mana tukang parkir? Oh. Nah, jadi trio meong ieu teh lain. Trio wek-wek aja. Lauk moal dialaan mah eta kalahnya. Mau apa mere. Kalah nyelap ka dinya. Rek nyandu mola sudah di dia Nah, jadi kita magang airi. Cewek nu pengker sanamina. Iya. Oh iya. Tadi pengkerna kita bener. Ewe. Aduh. Eta serius. Bangga. Gara li seksi ongkon Ewe. Lah ngomong ewe. Parah ya. Ewe. Saya Mang Ino sanes. Mang Indro Junior sanes anu pengker eta teh namina Mang tos kumisan geuning. Salam ti Cikotok Tanjung Layar teh mana? Wengi-wengi Akang Heri. Biru jeung Wengi. jeung urang hiji pek merek nu mana? Aduh nu hidung. Wah, ya Allah. Rugi sama nu hidung mah asli. Trio macan, tukang macan. Marantok kan. Halo guys. Abeli pun tadi Aku sama trio macan guys. Ah, ieu mah nu geus serigala ieu mah. Ya serigala. Mang Indro Junior sanes muhun. Nu lainna ka mana teh? Abang, Neng Amel bagi dong nu WA-nya dong. Assalamualaikum salam Teh Tika ti orang ganteng ti Bogor cenah. Wah, nu pengker mah menang banyak. Mantap. Kena usum. Hidung mah geus bulukan. Kang Heri ini 2 gitu. Naon? Iya 2. Ari Mang Doyok mah ka mana enggak ada Mang Doyok mah. Nu hidung mah geus bulukan, Kang. Ari nyaho mah tong diomong-omong. Ari Mang Doyok mah ka mana teh duka. Assalamualaikum teh salam kenal. Kira bare konten deui atau konten tinggal ngupload. Badag naon Mang awong aduh badag ujurna pa enak. Konten anu anyar terus tayang ka Acan Mang Heri. Terus Tanjung Layar mah benten teteh. Selamat malam Kang Heri. Teh meuni marontok Tanjung Layar. Mah Banten. Kade eta nu pengker sok ngegel kade. Abi mah resep digegel teh. Oh, mohon. Atuh anjing ieu hutu aing bareng. Kala cik urang mah ajaran deui. Teh bisa lah eta mah Bisa biasana mah tapi anjing bisa. Oh, sama kudu mimiti urangnya. Assalamualaikum teh salam ti abdi orang Wado Sumedang menuju merantau di Saudi. Allah tapi ini hadir. Anu pengker personil tiro macan. Jawab. Itu anu nanya jawab. Jami Sadir, halo. Itu badak sote kursi mah. Badak kursi mah nya naon? Asup putilan ge. Saya. Apa saya? Kena tukang kursi mana wong. Teh abi bogoh pisan kan acup Pilih hideung. mana wong? Ayo wong. Kami nyapa. Hitam putih. Teh acup hideung meuni manis pisan juga gula alah siapa. Oke, beureum kahandap coba lamuingan. Bibir naon maksudna deureum. Boleh joget, boleh. Asal Disawer sok jogedan. Nomor dana cantumkan nomor dana. Salam Kota Hujan, halo.
Tuan konten geus wios Salam tadi. kota. Salam kota jantan naon? Well, Bogor kota hujan teh. Assalamualaikum teh, salam kenal dari Indramayu Desa Mekarwaru Blok Cikadung. Erek ngirim paket. Yang disapa ku Mang Heri, cenah Mang Heri aya Mang Heri. Hai teh. Bungkus nu pengker ih bungkusna. Ku karung Anu kuning. mana nu iya? Are karet, Iya. are karet dua. Sama nu iya. Tarawong. Mangkok giginya nggak pakai belok Oh, biar nih, teksturnya Tega banget ngomong ya, tahu. Bandungnya di mana dia Pak Ujung Berung ka dia api di Cileunyi. Abi ujung berung. Joget sudah cantik-cantik. Sawer. Cuma ada ramang salam kenal ti Abi Sumedang. Teh aya pantun. Torok potong naon kena anjing Mana? baca. Aing Mana anjing? iya baca teh ya pantun. Torok kotok oleh-olehan pang teruskeun. Si naonnya? Torok kotok oleh-olehan. Aya nu montok, saya lewean. Bener tak? Bener teu? Ketika hari manggul sama nate ngiringan teh euy. Well. Eta nu tukang nih tembem tarangna. Aku mah di Tasikmalaya di Gunung Bojong Gambir. Lam kenal gelis kaksep cenah duh. Ikan hiu makan bandeng. I love you na cegidung. Inga benang bisa. Karena ngobrol anjing. Suruh bodorana komono acuk kieu. Oh, Kadenya bodoran ibu bondonan. asli mana? Bandung. Asli Bandung. Anu pengker mah teh di Yang Bandung, alias alias Tadi Elis, di Elis. Halisna, cenah Geuning Halisna. halisna. Ujung Berung ieu Ujung Berung. Activity. Teteh Hesti mirip pisan mantan Ikan Abi hiu aduh jadi tarang makan kalimat nasi. I love you yang manis. mirip mantan jangan jadi inget ke mantan. Salam kenal teh kantong Malaysia halo. Ikan hiu makan paku itu mustahil ya kan? Ya Iya Allah. anjing. Mau dari ikan hiu makan paku mah. Teteh pinter, saya hoyong pendakda aja. Iya ya. Oh, Bangsu Bandung. Ladies ETC anjing. Polipin. Oh, kono. Kamu kami lapar taranya tuh. Tadi faktor saha cenah. Teuing Saha? Mau disepil nggak? Mau disepil? Makassar hadir teteh, saya pisan pantun rokotok. Halusnya. Ikan hiu makan permen, I love you yang komen. Iya nggak berebet ya. Salam Ciamis, halo Ciamis. Ujung Berung hujan badak. Oh, palingan abi teu tiasa uwi. Bandung maksudna haha. Ini hoyong dipeluk ku acuk hitam. Aduh. Eta teteh nu leres di acukna. Mang Heri nuju naon eta cenah? Nuju ngajigi biasa. Salam dari Brebes. Brang nyanak tongkat. Terus naon deui cenah? Terus Anu acuk hideung juga kerungkan. Ari ngomong sebenarnya Anjing hade goblok. ikan hiu masuk kelas I love you yang manis. Naon itu nyambung. Unaun. I love you yang manis sekali. Acuk hideung ulah sampai lolos. Kopi teteh mangga. Cing sehat sadayana lancar rezekina. Salam di Kru Abi TV. Amin. Ayo, Kru Abi TV. Rezekina salam ieu maksudnya aluran maksud. Nu acuk hideung selera abi pisan anjir. Nu tukang Salam dari Garut teh semoga Persib Koja hadir. Aduh, semoga. Si Galuh Cupang. Anjing yang hadap. Yang kudu dan Terus hadir Tasik. Salam dari Cianjur. Kakak boleh nanya, boleh. Kumaha min tinggal itu. Majalaya, Bandung hadir. Salam baksos Kang Heri. Well. Awas teh, awalnya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Sampai di Mekah duduk di Tugu. Anda itu nah, kalau ada yang ngajak menikah, bilang aja diriku. bete teteh ulah bete atuh naon. Oh, Ieu tai, meuli naon bete. Pada herang hadir Kang Heri. Pada herang, pada larang. Banget. Banget. Udah Banget. santai.
Naon atuh ngomong sing balik. Purwakarta hadir. Ikan kinclong nih make sana, make soklin kan sih mah manehna. Anu acuk hideung rada sanes. Rada sanes cenah. Teh ka Pangandaran atuh ngadamel kontenna abi orang Pangandaran, ieu orang Pangandaran. Apa perbedaan api neraka dengan surga? Testi palai dipanggieunkeun di lagu anu cara tadi siang geuning asa diperpendek. Oh, yang nyanyikan nu cek hideung hidaman para cowok-cowok sakitu tipe saat mah anjing. Han ini atuh jajar. Ating capek macana goblok. Neng Amelia kudu diculik. Sumedang hadir. Wah mangis dimakan itik. Salam manis buat yang cantik. Alah ya boy. Herman bah disambut. Eta nu pengker meninggal. Ulin atuh ka Subang kota nyin konten di Subang. Nyin salong. Selamat malam Bali nyapa. Salam sayang sama yang pakai baju putih. Ah, itu nu mana nu lihat nu pengker. Pengkernya. aja. Orang mana teteh? Bandung. Orang Cileunyi, Bandung. Kapten Heri apa kabar anjay? Kang Asep, Kang Asep. Karena aku tadinya ya parah itu apa? Kalau api neraka ada setan, kalau surga ada bidadari seperti kakak cantik. Alah, sia berat. 50. Bogor lu yang hadir. Aya lu dia. Suami naon? Pakal sen. Pakal sel. Tadi mengenang. Cianjur hadir, halo Cianjur. Sunda enggak pernah. Juga Kang Heri snorkeling, alah saeta. Duh si Abah istrina meuli 2. Itu bagi hiji bah abi duda gelis nu pake behel. Betul, ini teh Kang Heri snorkeling Pangandaran, Lur. Minum apa sih? Susu. Selamat malam hari dari Sabah Malaysia. Waalaikumsalam. Gelis nu pake behel nya heula, gelis nu pake behel. Belum dari efekna terbalik. Nauki, aya naon Nauki dikacangin enggak dibaca-baca. Kacang-kacang 50. Oh, apa Uki sayang apa? Aya bahan kain pikeun ieu mah nu acuk hideung. Kade hilap bari nyanyi geuning nu tadi siang teh. Kan tadi siang teh nanya. Titip ke angin pengepik kalata memegang mengawasku cinta mau si tapi jauh Mau sih tapi jauh. orang parahyangan mah bener gelis tanpa efek. Oh iya deh, well. Tadi tak Wani pernah di hari-hari sahuran teh cenah. Itu penak sareng saha tah? Imron Rosyadi. Bah abi hoyong konsultasi cara mendapatkan perempuan bah abi bubar bae Kuncina mah sabar. kunci namanya Terus dipicen kawalungan jadi dikunci terus. Ya eta. bener Tah eta gedekeun mah duit. Sabar dulu tuh. Salam kenal ya buat sadayana. Iya. Barudak well Enggak, ini Auki enggak typing lagi. Sana saya barudak. Pansel hadir Well. Ini juga belum. rencana muka impi tadi Salam kakak yang di belakang. Salam cenah. Kakak. kakak ya kakak boleh dicoba kakak bogolah kan acuk hideung wios mikum cenah marontok amat langsung pandangan pertama cenah Kuriki rada deg-degan. Anu ngarokok meniraos heuh ngomong ngarokok anu kitu. modal Ayo geus sami deui wae. akang tong tarik teuing abdi mah Ngarokok suruh kata-kata hari ini apa sok barudak well cenah. jangan lupa udun Teuing atuh tarang. Iya kata-kata. Ayo di jadinya Kak.
Dino PDD-nya ya kata-kata hari ini. Kakak di belakang nama siapa sih? Coba. Skill Namanya namanya. kirim ya tahu. Iraha Kasancang, Mang Heri konten Kasancang. Oke, kalau Karmin lah, daerah Di mana atuh eta teh? Bandung, Ngairawan. Aki-aki rabigna kamana teh? Rabigna teh naon? Rapi, betul. Oh, Subang Rapi. dia balap. Rasa gue yang malam. Tapi manteng ieu nontonnya, ieu kena ada Mbah Dukun sedang mencari pasiennya. Lalu ku si akan eleh ku si akan nah atuh. Kalau bisa dua kenapa harus satu anjing? Kayak gitu ya episode mana? Ikan hiu makan nasi I love you sampai mati sampai nanti. Jadi dianya jadi pantun kali. Langsung ada roaming. Ayeuna teh di mana gitu teh? Di rumah. Rumahnya di mana? Disimpan anjing di bawah dameran. Pakai konten bisa. Rumah di mana? Udah, enggak sih. Pernah juga sih mau boleh gitu. Sini atuh mau pendak sama aku masuk ke sini. Kecilnya. Kita ngajak koyo nya. Arek gugur kasih akang orangnya. Naik kayak tadi naik. Kemarin. Di jampe heula Kang Heri cenah. Tuh, di jampe heula ya, mah jampe. Ayo ke selami terpenak nih orang welkeun mancing alah. Oh, orang Cileunyi sami Maknya. Ada Cileunyi di mana? maknya asin bondon. Asin bondon. Salah ngomong. Video jangan lakukan Aing demi Allah. Nah sih. Astagfirullahaladzim menganggap sudah guys. Budal. Juli ada Singapura. Di Juli. No. Di Juli ini. Singapura ada. Halo. Hai. Heeh, ngarep di silet. Dalam musik hoyong atuh kos kitu cenah sepil dong caranya. Aya sepil. Warna mah kudu boga caut tilu. Anu cagakan. Anu Anu mojang Bandung unggul. Puncar pemandangan anjing. Wah, balik. Boleh tunduk. Gimana Gunung Halu? Boleh. Warga. Anak rantai Ini mah kan tua. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ica si mata api. Ayo konon dia mah daun sampun. Aya di Melo. Mobil ya beli mau mesekeun. Nu dirasa. Naonnya nu dirasa segala karasa. Segala karasa ya. Anu mana tuh mana Cisarua? Siapa nanti? Cisarua teh. Bogor. Cisarua teh ieu Bogor. Binatang. Si anjing. Bogor pokoknya. Alhamdulillah. Katanya nu. Jika surang ada dek tur ini langsung ngaroncon kieu. Mana Ki Bumina Cileunyi? Kubur si anjing ngerti. Ngaroncon kieu tur. Si Anjur hadir. Dia di mana? Disimpan. Tadi tik lagi disimpan. Ada yang lain keong Bogor. Assalamualaikum Kang Heri, salam di Cimahi.
Sering lah. Yang jadi snorkeling mau mana-mana kan? Tapi Bang Mesir kan dari paling kalian. Ngejalan awak. Kopi deui Kopi dulu sekalian. Sampurna meal. Balik mie mah Kak. Atuh mie. Mun bari nyanyi atau karaoke saya nama gitu saya suara ya. Mau Nyanyi lah Kak. Mie soto. Anu gelis sa Bandung Teh Tika sehat selalu Teh. Majalaya hadir. nanti nanti. Oh, mah kamel sudah. Kamel. Oh, tuh kamera ini. Bisa roga bersampurna mu. Sampurna meal 2. Baru untuk mana? Dicari. Magnum ini. Jarum coklat kan? Baru coklat sekalian. Jarum coklat. Kabungkus apa? Bisa. Ya we di Samsu. Di Samsu. Samsu dulu. Lain di Samsu. Gak pikir ke. Mun saya jarum coklat. Aya ini Lamu. Asli. Aing geus dari garpot ka mana heuting ka apa? Pokoknya ke sana ke kamarana ini. Boleh lihat kenapa? Hadir, halo Papua. Ngomong Papua teh. Hah? Papua. Pak bari beli mie di sini apa tuh? Campur Indomie yang potongan. Oh, baru nyawer ya teh. Lampung hadir selalu untuk Oh, Bandung kontennya datang. Ki. Kalau baru nyawer. Makasih. Oh, asli ya. Asli ya. Kamu ke Bandung mah gitu. Kamu mau naik mampir Majalaya Rancaekek mah geus ya. Tapi pernah main tadi ya. Apa kan ini kalian pers? Banyak orang main. Kita mah aku juga tidak Oh, paham. iya bener. Kalau dulu nggak pernah ke Pangandaran. Cilunuk Mang Layang Regensi hadir halo. Ah, deket tadi Tadi ya di Cileunyi di Ajawami. Yang lain paling bensin makan kayak gitu. Dia dapat dari gitu. Kita kumaha. Tumari mama, tumari ma. Wah ini laksanakan itu. Salam kenal Abiti Marga Asuh. Itu saja. Biarin sebentar. Betul. Udah dulu ya semuanya, dadah. Sampai bertemu nanti di kemudian hari.